Assalamu alaikum, аққарлу тонын биіктігін, ақ мөлтір суының тұнықтығын ту тұтқан атбай қалқым. Саламатсыздарбы, санжыралу санаты бар, даңазалу манасы бар, ариетін биік білген, ата салтын ұйық білген, ардақту айкөл елі жұрт. Жаңы шыққан күнді көрмек бір мұрат, жаңа açılған гүлді көрмек бір мұрат деп, ескі жылды ұзатып, жаңы жылды күтіп баратқан үшін мерчемде, Шинжаң телестанциясы Котору редакциялы борбору Қырғыз бөлімі ұйыштырған 2014 елес Наурыз кечелігіне қош келіпсіздер. Айдан аман, жылдан есен, жылқы жылының ақ босоғосын аттағаныңыздарды құттықтап, ушул концерттің көшөгөсүн ачык деп жарыялап коюуга рухсат этиңиздер. Ушул жылқы жылында өтіп жатқан 2014 елес Наурыз аттуу кечелигибизди атартып, тон тоздуруп, атайын ушул жерге келип көрүп олтурган коноктордон бөлөк дагы Шинжаң ел радиостанциясы Кыргызча универсал радиосунун концертти Нак майдандан улап таратуусу аркылуу Шинжаңдын ар бир жериндеги боордошторубуздагы ушул концерттен үзүр алууда. Улустун улуу күнү Наурыз майрамын биз менен чогуу тосуп отурган Жумурай журтчулуктун майрамына кут болсун деп айтабыз. Наурыз майрамыңыздар куттуу болсун. жер жарылып, чөп чыкты. Желин айрылып, сүт чыкты. Өсүмдүккө кан кирди, Тирүүлүккө жан кирди. Сыдырым жылуу жел жүрдү. Сай-сайдан сел келди. каркылдап өрдөк каз келди. Өлбөгөн жанга жаз келди. Алас, 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 арба берген калас. Тон жакасы менен журт атасы менен баалуу дейт. Бою толгон акылы бар, оозунда накылы бар. Элибиздин атасы болгон ардактуу аксакалыбызды алдыга чакырып алсак кантет. Элибиздин атасы Сулайман Ниет Кабыл. Улуу боюңуз менен сахнабызга чыгып берсеңиз экен. Assalamu alaikum. Кымбаттуу боордош туугандар. Барлыгыңыздардын Наурыз майрамыңыздар куттуу болсун. Биз жылкы жылына жакшы тилектерибизди айтып, алаканыбызды жайып бир пата берсек. Жылкы жылыбыз майлуу, сүттүү жыл болсун. Жылкы жылында тынчылык болсун, ынтымактуулук болсун, көңүл азадалык болсун, бейбитчилик болсун, молчулук болсун, токчулук болсун, чоң-чоң өркөндөйлөр болсун. Тендериңер соо болсун, өмүрүңөр узун болсун, ар бир үй бүлөдө ынтымактуулук болсун, көңүл азадалык болсун, иштериңер ийгиликтүү болсун, ойлогон оюңар, көздөгөн максатыңар ишке ашсын. Барлыгыңыздарды жакшылыктуу иштер жоро болуп бирге жүрсүн. Наурызыбыз нооругулансын. Жылкы жылыбыз кой жылыңалансын. Аллаху акбар. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Жылды күтүп, ыр чачыла чачабыз, жылкы мүнөз элдин черин жазабыз. 2014 элес Наурыз ат менен эли журтка көшөгөсүн ачабыз. Алыстан туруп сындаса, ажары алтын күкүмү, акынын бектур ырдаса, ал ай тийген жердин күкүгү. Күнчүлүк туруп сындаса, көрктөнгөн күмүш күкүмү. Көз тийбесин, нетпесин, ал күн тийген жердин күкүгү. Сахнада белгилүү акын Бектур Мамбет Корман уулу. Кол чаап, тосуп алыңыздар. Assalamu aleykum, amansın jaranдар. Elес Nauruz atынан бүгін ел жұртыма саламдар. Geçe жылан жылып кеттілі, атабыз жаның айтқандай жылқы жыл бізге жеттілі. Жылқыдан қырғыз айрылбайт, қырғыздан жылқың айрылбай, тегіздей болып өстелі.
Apalar attın canına çarana, calına çaranasın da töktele. Emin oşo жылкынын шаңды жылы деп, артистердин ыры деп, şu sahnadan berçi sıyı деп barınar gelip turasın. Alakan çap turgula buyursa jakşırlardan da uğasın. Bugün Ürümçünün şarında, mana çoğun bazardın zalında, Kotorma oteli bölümü Noğruz'tu vergen çağında, Joro menen mambetleri kövele kıldı kamılga. Talayım var eken dey, men de çıktım karaçın, akkalpak eldim aldına. Bereke Noğruz geldi dep, meni bet açar bol dep belgilep, 5 minut vakit beriptir, köp töksöň zeriktiresin, mana görgölü gelgen eldi dep. Yüz görüşüp maneke birtke jürögüm turat eljirep, kanday emes kandaymın karap turgan el bilet. Anda men ırdı başladım, akındık çağım kembi dep. Alıskı kızıl suunun törünün, kımbattı kırgız şerinin, Farkat Bayken başkargan akkalpak kırgız elimin. Ak Noğruzdun salamın aytıp bugün akşam kır bolup tögülüm, ak bulutтай sögülüm, ak dayra bolup göbrüm. Ança munça belip berip dur elim alakandağı demine. Ulutu üçün kakşangan, uluğun iştergen attangan, urmatı ulu jaştardan, uluğar siyar başkargan, ulu çattan жылуу bir salam. Manasın günde jat kalgan, manilü tarık saktalgan, güçertip tаңдың atkazgan, bürkütü menen dаңktалgan, kadırlı zaman başkargan, kakşaldan жылуу bir salam. Muzto'nun ulu dankı var, Muzto'da kırgız saltı var. Ölümün aytıp şattangan, önörümenen barıktalgan, özgöçe şаңdуу dаңкталgan. Oboça emes Kaşgar'dan, Orozalı başkargan, Akto'dan da жылуу bir salam. Kıskası tüştügü kotenci Kaşgar'dan, ortosu bizdin Kakşal'dan, tündügü ile menen Çapjal'dan. Bolboso gengir gökçar jaman su, gökterek bozdoğumda şatından, alыс menen jakından, atügül bizdin taçından. Emi hıylung jаңды bilbedim, Joro kimderdin andan çakırgan. Oşa yerde jaşagan kırgızdın barısın aytkan salamın, al salamdın aytpasam bugün karız tokor bolup kalamın. Emin aldımda turgan tuğandar aytula turgan sözüm var. Antkeni sahnaga çıkkan gezim var. Attanıp jolga çıgar da, biz alatkandı jaysın dep çoңдордон bata surar da, ulularımınday dep jakşı gep aytты, gep aytkanda bek aytты. Sulayman Hasan Bektigin aldından ağаңды jokto bar dedi, Mambet Hasan ağаңдын akbatasın al dedi. Kırgızça telen radyonu biz üçün açtıp berdiğin razışılığımız var dedi. Oşolor verse batasın bir 10 gün turup can dedi. Ayrıksan örgülde ejemdi, özgöçe tögüp sal dedi. Kırgızçan hayatların çıkardı, en jakşı jumuşun al dedi. Kırgızça Şinjan gezitin buyursa çıkarıp salat al dedi. Esimde turat al gibi. Anam Mehmet Hasan ağana gelmese telefon çal dedi. Makelek Mehmet Turduday uludan bilim al dedi. Murza Bekmen'in Dilişat öngdöngen neşen atuldarın var dedi. Agezde vakit jetpetko giyin çаңırdap can dedi. Hakim bersin ruhsat amalgan aşat al gibi. Anan ikinci da bir salam var. El içinden tanılgan egizde eki balan var. Ha bolsa Elican menen Kırambek. Elican jüret kinoda köp jakşın roldorgo çıgam dep,
Çok morup bolup giyince Kırgızdın çoğun kinoçuluğun kuram de. Anan janagı Kıran Begim Cubarbek al yetiliğin şok belem karasam bugün çok belem. Teleden munda karasak jarışıp jüret top menen. Balkim teleden görüp kalarsın kança toptu girgistin da kança toptu turguzdun. Oşonça talant bar eken içine kantip sıyгыздың. Közü sende boldu o yerdeki kırgız emes asmanda tiktep turgan yıldыздың. Çoğun jarıştan bay kalıp giyin bir çordanı bolcu kırgızdı. Bugün sanap duru vırdasam ataktuğlardan cüzü var. Biroq vakıttın boldu çeneme. Vakıttan birtken aytam sözü var. Жақшың elden eken biz aman turu menen Şarşıbek degen atalardın izi var. Bugünkü Nooruz kut bolsun akındın ırışık bolsun bereke elge jık dolsun. Emin ayta versin bu yerden ulular dele var ele. Mangdayımdan oltura sulular dele var ele. Attın ay 5 minut vakit verilgen vakit birtke tar ele. Eger anday bolboso köpte götelem dag ele. Mana siyara kim koldoğun bizden orkestr degen bar ele. Anan orkestrdi baştagan Muhammed Turgan degen bal ele. Okuşu bütüp gelgende kurgan ele can ele. Bulurdasak dep şattan tuşo 40 kişini çınında bir çıbık menen başkarat. Hazır artistin barın aktamak. Anda tosu valgılı bular aldında min kıyal menen do baştamak. Oşonu görüp bayakağın. Жақшы bolso çabek çal elim bolboso başты çayqağın. Ушунчалык айтамын, эми болду мен кайтамын деп айта албайм. Аттын башын тартамын.